Kei waikohatu marae I te roto iti. Kei te noho mātou I konei, mātou te rōpū Ngati Tamateatutahi, Ngati Kawiti, te pō whakamutunga I mua o te Ahurei o Ngati Pikiao a pōpō. Tuku tonu. We've been going for about, on and off for about 12.5 months, somewhere around there. I personally tapped on him for the haka as I saw an opportunity for some of his stuff to get out, and I was blessed that he come back with the whakapapa of MOKO and his description of that, why he wanted to do it, but the underlying message. One more way, two. I te timatanga ka heke atu ki Rarohenga, te timatanga o te pūtaitanga o te tā moko, kia mauria mai a mataora ki te AOTEAROA nei. I tuku mai te taonga nei mai a uetonga. Engari, ko te twist nei I roto I te haka, ka huri mātou ki te rā o nā mea nana kia ko te patu wahine. Nā te mea I patu a mataora I a niwareka, te tamahine a uetonga. Ai, ko tērā te mea nui, te whanaungatanga I wanganui I ngā whānau. Ngāri a pōpō ka tuau I te tao o tōku tamahine me tōku tama. I a pōpō he honore nui ka tātāu te tū wanganui I ōku tamariki. Big day today, boys. We'll just go over the whakamara mai for the haka. Where are we going with the whakawhiti? Ki Rarohenga? Ai, tika tau. Pai rawa nā tama nei, ko Māori tau, nā te me nā tama no nā marae, no marae we rā mea, a whānau, a hapu, a iwi. So they're pretty grounded, our boys. Ahua miharo I te timatanga, engari I te whāngai o te kaupapa ko pai tonu. And who do we pass as we go through the woman and the whakawhiti? Hene nui te pō. Nara ka mutu I te reinga, kia whakararohenga, ai. Ara, ko wai te atua tuatai ka mihi atu. Ko rua moko. It's just an honour to be in there behind him. I'll follow these young fellas anyway. Amuri tērā, ka whakapapa mai a rua moko ki a wai. Mani unga, ai. Ara, ka mutu, amuri I te I a haha, ka korohia e pāna ki te aha. Ko te uhi, ne? Te uhi tapu a wai. Ko wai a ua e tunga. Ko ia te tōhunga mo te tā moko ai. Te hari koa ko tai te wā, kia eke I rungi te atamira. Kei reira te katoa o Ngati Pikiao. Koina te tino whakamātautau ki a mātau te rōpū. Anei, me tūpakari o whakātu o mātau wehi, ehi. Ko nā mahi koa mahia. E me waiho I rungi te atamira. Ai. When we stand before we present our waiata tira, and the claps, the screams, everyone, the eyes on you. It's a moment for the group to be able to just suck it in and say, let's do this.
te ata tai noa ki te tū i tā tamira pai rawa nā tamatoa o Tamateatutahi. Te mea nui ki a mātou o Ngati Tamateatutahi, Ngati Kawiti, i tū kotahi mātou. Tainoa mai nā tamariki tai ake ki nā kuia karaua, kei reira i tū nā kuia i tō mātou taha hoki i rungi tātamira. Koira te mea nui ki a mātou.